Bunun sebebi mınday. 2 yıldan beri bizden kışlaktan 5 çakırım çığırağıqta çoğun su saktagıç kurulup jasat. Bizden 5 kempir gelecekteki göldün astında kalatırmış. Uşuntu aytıp kelatışat. Azır 5 kempirliklerden köpçülügü buğa işenip kalıştı. Uşu gündögü 5 kempir görküne çıkkan, oygırın jaş çöp, jaş egin kaptap, üylörü örük menen şap dağlı güldörünün ak kızıl tumanına gömülüp durat. Barыңарым сочинениеңер окшош. Баарыбыз бир кыштакта турсак, мүмкүн ошондуктандыр. А бир кыштакта жашасаңар эмне экен? Сөзсүз окшош болуш керекти. Анын үстүнө бири-бирибизди жакшы билебиз да. Карасаң сүйлөмүнө чейин биптирдей. Колхоздун борбору бул жерден көрүнбөйт. Бирок анын сүйлөгөн сөздөрү Фрунзенин жана Москванын сүйлөгөн сөздөрү менен алмак-салмак мына ушулдап баскан зымдар аркылуу кыштакка желип жортуп келип турат. Эжеге чын эле ошондой болсо кантип эле? Абат! Малике коюп тур. Бара бер. Kayır. Avat, şimdi, geç şimdi. Bugün tünde bizden kançık 4 küçük doluptur. Көт болсун. Gelip çentek çapkat. Şimdi. Avaz. Ha? Бүткөнүздөн кийин экөөбүз бирок барбайлыбы? Шаарга. Oo. Men kobararlım. Bирок менин атам менен жанагы чоң энем бар да. Койчу ошолорду. Эгер аларды чыгырсаң бүт өмүрүң 5 кемпирде кор болуп өтөт. Менин атам менен апам мени шаарга жабып жөнөткүлөрү жок. Эгер Аваз менен кошо барчу болсоң, мейлиң дешет. Алар сени жакшы көрүшөт. А окуп өтпөй калсаң эмне кыласың? Өтпөй калсамбы? Өтпөй калсам бир шаарлык инженерге күйөөгө чыгып алам. Инженер колхозчу эмес да. Ой, ушу 5 кемпирден кутулсам экен. А 5 кемпирдин эмнеси жакпайт? Эмнеси жакпайт деп коет? Бул жерде иштен башың көтөрүлбөйт. Талаага барсаң иш, үйгө келсең иш. Эч кур дегенде бул уштактан бир да билимдүү киши чыккан жок. Жалекечи? Желеке. Бир тик саат бар экен, бирок ошол да 5 кемпирди жерип, бөтөн жерлерде тентирет.
Biri rıstıyga biri jakşı gelin çoğay jatkan eken. Айтқан сөзіңізді қата жоқ, Раис ака. Koy kulaçı. İşleri qanday kamsamallar? Жақсы, жақсы. Toğrubay, İlappay, toyluq atan deymiz. Buyursa uşul bizde Rais aka. Ata. Nişan çal bu. Oşol. Yarıktık teyze. Yer çağıb, yer satıp yürüp, büt ömrünü ötkörücü verdi okşay. Bir gezlerde bir troyan uşluk işini yer tokunçele. Men özüm damından iki jolu yer algamın. Hazır anın yerini hiç kim albay. İçenseniz ötken yıldan beri bir daha yer satkan yok. Көзімді қара кішін тепсеті. Doktor beşikçi. Bunun da sodası bolgan emes okşayt. Yok, biröğünü satıptır. Ertenginen getip baratkanda içiyor olçu. Hazır, hazır. Uşu karbüratöratan ağzına ait. Ağaylar! Düğün alıp durgula! Rais gelatas! Halim ne gelattır ya? Emne gelende gele! Düğün almış kırganı gelette! Barbanızlar! Barbanızlar! Adamların az ko. Erkeklerin köpçülüğü tam ek sarayın onduracakşar. Emni çakırtayım mı? Yok, dönele koy. Vakt az kaldı. Kana mesaj almışlar. 1-5 minut keyin işini evde toktu tutur bu da. Ağayınlar, men aytar sözüm sizlerge жаңылык emez. Ötörge malim. 2 yıldan beri sizlerden kıştağınlardı başka yerge göçüremiz dep söz kılıp beretam. Bunun sebebin bağırgar bilesiniz. Bizden kalkosun çekerasına su saktagıç kurulup jatar. Sizlerden 5 kempir suyun astında kalat. Oy korkuy oy. 5 kempir suyun astında kalat. Oşanduktan yoldaşlar. Bu yıldan kalbay gülderden kötüsünler gerek. Kayakka göçemiz. Kakırsayga. Kakırsayga. Oyal yer susuz da! Ova desem, suusu жоқ Kakırsayda kanti kiricilik kılamız. Suus bolgan günde de 5 kempir al jerge kantip atar. Kakırsay bir uç dilinde hiç görüyorsun da. Şuurda bay koya turlaşı. Ağayniler. Gel bakalım. Bu layıkanın asılın bu, çının bu.
Azil bolsa böyle, aksakal. Kızık söyleysiz de. Bu rayondun çeçimi. Anda bu seçimler ançalık tuğra seçim emes balam. Özün bilesin, Kakırsay susuz yer. Al yerge atam zamandan beri kayrak eginden başka egin emes. Alemi kale verse, al yerge üy salıqa da ıngaysız. Öte tar özür. Bunlar çınaytıp yatışat. Al yerge biz batpayız. Yok balam, sen bizge böyle yer görset. Olmasa cilo ordumuzdan kozgu bak. Oraşalan Men bilgemin. Uşun tip çuruldarın ardı. Aytkanın ar tuğra. Kakırsay suusuz yer. Bunu men de bilemin. Arayan doğular da bilişet. Biz bul jönünde oylongonbuz. Oylanıp çara görgönbüz. Bilsenger, Kakırsayga su alıp geliş üçün 2 cumadan beri bir partiya giyoluktur. Karakçı oldu yer burgulap yapacak. Men geçe varıp kavarını alıp geldim. Yakın aranın içinde Kakırsayga 2 tegirmen su civrevisi karıştı giyoluktur. Ova, Kakırsay kayrakı der. Ağa yer kaymaktağından beri suğulegi negilelek. Mınemi su gelip jeder. Biregi nege körgülür kemne balar eken. Kütürüp kalmasa mordumdu kespereyin. Hanım tuğra. Siler Kakırsaydı, kuğuş örün, aldirge batpay biseysinger. Alibette, 5 kempirdeki dey, birin oygo, birin kırga. Oturup taşa turgan bolsoňar çın batpaysıňar. Bir ogamy barıňar bir de çoğu taşaysıňar. Oğlum, kantip çok uzasayız. Kodu şahardıklarday. Büt 5 kempir bir göçönün boyuna oturup taşasyňar. Biz bul göçöge radyo, elektrap gelemiz. Mektep, kulüp, magazin kurup biremiz. Uşul ele deysiňer mi? Har bir üýge gaz, vodoprovod ap gelemiz, vodoprovod. Telefon, televizor koydurup biremiz. Mına, bul turmuş maga jagat. Ataňy rahmat taşımat, kemenger adamsın. Emislerge ayta turgan dağı 2 nerse kaldı. Birincisi, Kakırsayga barıp büyü çalışılardan bardygyna kalkoz yardam kılar. Büyüge kete turgan kuruluş materialların büt beret, beker. Ekincisi, Kakırsayga göçüp baruğa hiç kim sizlerdi zordabaydı. Eger araňarda bir jarym başka jaka göçüp ketini kaalasa, kalkoz ağa anın 5 kempirdegi üy jayının akısın tölep uzatıp koyat. Tüzüktü barıňarga. Düşünüktü. Anda men getdim joldaşlar. Koňurbay, Lapay. emne de yakınların içinde barın başlap barıp Kakırsaydı bölüştürüp ber. Gerek yakşı olur. Ata, Kakırsayga bizde göçöbüz mü? Albatta oğlum. Kakırtayga mına biz birinci varıp üy salabız. Ormatay, men üyümdü özüňe şuwatamyn. Men dağı. Hem Orbatay şaxsının günü tuğdu. Akısın berseňerle boldu. Barıňa çıkışap berem. Karagılaçı, albay veterinar jaňy bukka satıp keletat. Oho, 5 kempirlikler. Gördüňөр be? Kanday bu kalıp gele jatam. Bu kamene pil. Kimdegen tukumuza alğar gelse, uyuňardy menikine jetelep geleler gine. Vay barakelde albayım. Bukanyň gelişkeni taýsın. Mına şundaýyňdan bizden kalkozda algaçky maldardydan bolgansың da. Albay aka, buyursa emdiricimiz olan çam tuğla. Elini göreyine. Hey, kadın! O böyle köt baskırıyor. Ayene. Ya, kankıldagan ölümünü göreyim. Kankıldadı 4 kan çıktı tuğ sattır. Hani kim almak hele? Hiç kim almayıp öyle türü küçükler dırgıt öresin. Her gıt bakan emine kalmak helem. Yenesin bakkan böyle yetişet. Boya hale geldin mi? Mana, Asko. anam bir soňga kança gelmegile.
Tumayık. Ağız! Tünde çoğun atan tüşüme giriptir. Al kişi beştin bağında turup alıp seni özüne çakırıp atıptır. Uqqanbız bul jomoңду milyon жолу. Ema atan ökön kamdana vergile. Emneni uqqamnabız? Sen öz ölüm tüңdümünden 10 yıl ilgerile dayarda olgansın. Balamay ya. Öňüne berem büröň balam bolup turup, türüğümde jil katkan joksuňar. Hem ölgönde bir jakşylap ökürüp koygula. Arbagym razı bolsun. Basabat sen bayağı koşoktu unutkan joksun bu ya. Kadırın can bolsun. Jakşylap bir iýlap koyçu. Jok, adeginde sen öl. Kişini jındy kılma oldum. Çoňun eňdi bir kuwantyp koysoň. Kinoga pul beresin mi? Berem. Jok. Nasiyaga gömböbüz. Oğuzuz kuyup kalgan. Bere ber, puluňa jaraşy iýlap berem. Hazır. Ne? Hem öler. Mana men öldüm. Sen ölüp tajabadyň, men gömüp tajabadym. Asrap saktabay bakkan enem, ay. Apamdın ordunay baskan enem, oy. Şunun aytsam bul goşoğun mağa jakkan jok. Sözü sizdiki, ovonu bizdiki da. Anday bolsa men saga başka goşok aytıp berem. Kanday sonun tarlary sokkonumdu. Kanday sonun emçi bolgonumdu. Neçen oğurlardı dualap olturup soğuna kalganımdı. Neçen kişilerdi birin-birini jip көрgözüp, birin-birini süydürgönüm bardığını aytıp berem. Amaga jasap bergen ısıtmaң, начар чыгып kaldı. Balam meni ısıtmam emes, seni özüň načar çıkıp kaldın. Bolup dur. Seylime özüm süýleşem. Alıcıyımdı, dağı ele şıvak Ormotoy'dan ümit kılıp жүрse gerek. Ormotoy barıp aytady şorduğa. İşler kanday? Jakşı. Zinatqa Ormotoy yaşırın üýlenip alıptır. Anımaga Zinat öz aytdı. Andayla seyildi Ormotoy gerek eken, ayemni üçün albay kıştın yalgız korozun mast kılıp triley jünün jılıp alat ya. Emne? Menin korosum. Korozumdu ölügün göreyim. Öy emmi üçün arak beresin. Ölüp keteyin men bergen joksun arak. Başka bergen araktan ömrüm ağa berbesin mi? Koyun sen arak içpey kara jerge girip kete. Getem. Kayaka. Zeynep'ka. Allah korozum mene? Ola korosum mene. Oşo katınga mı? Oşa kızga. Koy eli kanamdı görüp jübereyin senin. Getpey jürdün bile. Gelse yeteverem. Var. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, Seyil, 11, canından tam arkadan karşı olmayısın dur. Bir aşağı. Adam tınçın albaysın. 14, Al düşünüp, 16, bırak kantı bilişi sen jirögünden mağa okşoğun beçeraga orun taup barsın. 19, Sizdey beçiralar tolup jürbeyin. 20, Seyil, binti jirsen kor bolasın go. Anda sizin işiniz bolbossun. 24, 25, 26, 27. Boşaba, mında geldiňizçi. Sizin tanarkaňyz mına uşul taşka çeyin. Malike, sizler kaç yerini alasınlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. İşen garıya, mında geldiňizçi. Sizin tanarkaňyz uşul taşka çeyin. Hop. 1, 2, la 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 tirindire tarara tara.
Kimden kaçıp geletasın? Emne, göçüp kaldыңар bu? Balam. Akırı köçe turgan bolgondan keyin ertirek barıp kış düşkönçe bir başpana salıp alal dedik. Ömründen bereket tapkır janagı mugalim kız jakşyş kılbady bu. Okuwçylaryň büt başlap gelip awışkanyň bolgan erlerin birden taratyp berdi. Amas, siler kaçan köçesiňer? Bilmem, anatan bilet. La 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 la. Assalamu alaikum Barışova. Aleykümselam. Ha, bastım be. Arabağınız kanım çoğune. Bar bolaylanayın. Arabаңыз апа. Bar bol kızım. Barışova. Бұл emne eski üngüsü buzub atas. Kolxoz kuruş materialların bir östü öyle. Hey balam. Bu uyda menen ermatım tuğulup esken. Bu uydan biz ana soğuşka jeletkenmiz. Taptakır taştap ketelbay jatam. Kuru degende kışların alıp жаңы үйге керекті тembedep jatan balam. Avazcan. Jalakene dagı bir jolu gat yazıp berçi. Жазып атпаймын çoğune. Jalakeme öz жооп бербей атат. Men Jambulga da жаздым, Frunzuga da жаздым. Hittің gana barası. Dağır başa gondakı geçip kalganda kayran gana emgegim. Jalgız uğlumdan kalgan tuyak dep moynuma götürüp çoğun ettim. Adam bolsun dep şarık okuttum. Akırı kılgan işin kara. El yurtun taştap, karıtan çoğune çoğatasın taştap, bir kursaktın ayınan ata babası görmөгөн жерлерде тентип жүрөт. Avazcan. Men anın tuttup yazgan kaptарын taap koydum ele. Mına. Çoğune. Bu anın eski katları. Jalakemandan beri bir top yerlerde kotordu. Yok, yazmayla koy. Anday ne verelim bana gereği yok. El var, yurt var, hep günümüz ötürer. İçki tar soğup oldurup kelkem tığışıp kalıptır. Undayrak. Tar soğup, tar satıp, ataң ököңdü balamda oldurup ömürüm saya ketdi go. Biz senin jakşılığını kaytarabız. Sen ölgönde jakşılap gömöbüz. Jakşılap koşup, ırdap berебiz. Hırdap degeni mi deysi? Uylap debeysi mi gelesi o? İmak uylap. Hey, emni? Balдар geldi. He barakay, karakay. Havuz! Erse gel! Sağır menen ataң ököң geçesiңer! Hiç kim yok ya. Sen gelirsin işte. Oy!
Oytarda kaldık orada. Birbirimizi bakarız. Acırda ben sakıncak daha nasıl Kana, ayt kaynenen gelatın. Kana, ayt kaynenen kim? Ayt. Ağız, atang ayttın mı? Neni? Ekөөбүз окууга барарыбызды. Yok. Özüң бил. Özüm dili getirin. Cibren şerik olam. Kimdi? Özüm bilen. Keçiңizler gayrımdı olsun. Тынчыңарды алганым үчүн кечирип койгула. Мен өзүм ушу 5 кемпирлик боламын. Бирок көп жылдан бери ар кайсы жерде кызмат кылып эми келатам. Кичпелдик айтып коюңуздарчы. Бу 5 кемпирге эмне болгон? Үйгө келсе үйүм жок. Анын ордуна бир чалды барып турат. Кошуналардын үйү бузулган. Айыңыз кайда эле? Борош деген абышканы билесиздерби? Мен ошо кишинин небереси болом. О желеке, байыл ушундай деп эспелдин башына айлантпай. Кечиресиз, сиз ким болосуз? Мен кабылмын. Эсиңиздеби? Бир жолу Сулайман экенин катынына ыр менен жазганыңызды. Мен алып барып бербедимби? А мен болсо Маликемин. А булар Асел менен Датка. А бул Алас. А мен Максат, доктор Бешикчинин небересимин. Баарыңар өзүбүздүн балдар турбайсыңарбы? Кана эмес айткылачы. Бу калган 5 кемпирликтер кайда? Какырсайда. Какырсайда? Ооба, ошол жака көчүрүп жиберишти. Эмне үчүн? А бу жерге суу сактагыч курушат экен. Мына эмеси? Ошондойбу? Таза чоң өзгөрүштөр болгон турбайбы? Тартпан. Жетишет. Ушунча жылдан бери бөлөк эл, бөлөк жерге кызмат кылып келдим. Эми өзүбүздүн 5 кемпир үчүн кызмат кылам. Башымай. Эртеңден баштап ишке киришем. Кайтып баргыла. Кимде ким тис алдырам десе, Борош шалдын үйүнө келе беришсин. Ар кандай тис салам. Алтын, күмүш, жез, темир, сөөк. Атага тиштин үстүнө каптап коя турганда тиш саласызбы? Кечиресиз. Атыңыз ким эле? Малике. Сен де бериңиз элеке. Улуу эмессизби? Жок. Бойго жетип калган кызды сендеш маданиятсыздыкка жатат. Демек, каптама тиштедиңизби? Жок. Сиз уялбаңыз. Тиш деген адамдын көркү. Эгер бир тишиңиз көңүлүңүздү ренжите турган болсо, келиңиз. Аны алтын же күмүш менен алмаштыра коебуз. Болуптур эмесе. Кана мага айткылачы. Эми мен
Kakırsayga barışım gerek eкен da. Ооба. Так. Hoş bolgula. Орыстар айткандай, спокойной ночи. Тай-тай, тарарара-тарарарам. Тай-тай, тарарара-тарарарам. Тай-тай, тарарара-тарарарам. Тарарам-пам, тарарарам, тарарам. Кандайсылык киши. Мына шаар көргөн, билимдүү деген ушул. Ушул акачери беш кемпирдин бир деркеге сиз да элек болчу. Мына эми өз кызым ачыбызда келип калды. Кыздар, чын эле эртеңден алда барбайлыбы? А жерге барып эмне кыласыңар? Сиз деп сүйлөшүп келесиз да. Ооба, туура кыласыңар. Ушул жер болуш керек. Кел олтуралы. Аята, киши бирөө ашык болуп калса дайыма азап чегеби? Ким билсин дады? Сен эмне бирок ашык болуп калдыңбы? Жок. Тим эле сурадым. Азап чегет, уулум. Азап чеккенде да кандай азап чегет? Аята, элдин баары эле сени 3 катын алган дейт, ошол чынбы? 4, уулум, 4. Анан 4 жыл азап чектиңби? Эсимде жок. Биздин райондун кээ бир калкыстарында сенин бирден апаң, бирден аке, эжең бар. Учур келгенде алар издеп таап катташып аласың. Же кой. Эгер чын болсо акелериң бирөө Фрунзада жашайт имиш. Өз ойунан китеп чыгарып жазат имиш. Койчу. Ушинтип уктум. Эй, уулум, сенин жаман туман атаңда бир кезекте жигит болгон, келишкен жигит. Колунан көөрү төгүлгөн зергер эле. Бүт районун кыз келиндери анын шакет билеригин салынып, анын оймогу менен өздөрү сүйгөн жигиттерге жүз ачык кештелеп беришчү. Кандай жакшы сүйлөйсүң ата. Азыр эмне зергерлик кылбайсың? Эй, апенди, алтын жок, күмүш жок. Кел атат, жашын. Урунду. Бирөө гана болуп калды. Бүгүн жолубуз болбоду. Уулум, мен кыйладан бери катын алайын деп аракет кылып жатам. Сен буга каршы эмессиңби? Мен эмне каршы болмогун? Мунуң дурус экен. Эгер чынымдайса мен катын алайын дегенде эле оюм жок. Бирок сен жетилип калдың. Сен үйлөнүшүң керек. А сен үйлөнүш үчүн, а дегенде өзүм үйлөнүшүм керек. Элдин салты боюнча атасы бойдок турса баласы үйлөнгөнү жарабайт. Билем, бирок мен үйлөнсөм деп ойлонуп элекмин. Ойлонуш керек уулум. Эрте үйлөнгөн жакшы. Эрте кегин, эрте түшүн берет.
Men hazır. Selamun aleyküm. Ve aleykümselam. Arba seyil. Ha, var bolun Osman aka. Oğlum, sen bara ver. Ben giyin baram. Kış kuydurup жатқан mardiker baldarın yok ko. Oy öyle günü göreyim oşolor. Bir gün işteşet, iki günü yok boluşat. Mintu otursaң, бейіл бүтір албайсың го. Аннан көре сейіл, өкөз бірігі бейсел алы. Сенде екі бала бар, менде бір бала, бір кемпір. Алтауыз шырылдап бір үйде жашар береміз. Қандай дейсің? Жоқ болбойт Osman aka. Ничи? Erim var emес. Орматай емісаға қайтып келбейді. Ал әміз зейнатқа үйденіп алып. Тігіне, өкөліп тамсалып жатшар. Келбетем Орматай саға. Келсе қара. Bir ayçı olup kaldı. Keletene hoş vakit. Kelet! Kayda varmağına gelbey. Zinat dügün tuğbas. Benim bu iki balam var. Oşu Ormatoy'dum baldarı. Atı Ormatoy, yalğız korozun koltukta alıp, sağaldıma basıp gelet. Ay Tuman aka! Ne gekiliğin alıp kaldı? Bandarına pişirip verdin. No! Assalamu aleyküm. Kana, işke gene bile, dolgula, gün götürülüp kaldı. Taştan, sen bugün kültivasiye salasın. Ağlıbaya kes, talağa gene gün. He brigad. Bu mintu otursak kantip bu ili üstü bitirip alağız. Bitiresin. Mendagi de sağa okşap üy salıp atpayman mı? Ha, Komurbay. İlappay. Erten günge çekşembe. Mağa bir cevap berçi bazarga varıp bileyin. Emne, yanğı horoz satıp aldın mı? Bir ayın içinde basmaçının gülü ösüp kaldı mı? Anısı görünmeydi o. Vay Müslüman desen. Bu da vakat içlik degen bolasın. Kimdi göreceğiz ha? Beş kempirden tentip ketken balasın. Selamun aleyküm Komurbay aka. Oho, Kanday? Kanday, yakşı yüresin mi? Yaxşı. Kança vakka çeyin geldin? Bir atala. Yakşı. Selamat be. Yaxşı oğlum. Ata, apam sizi çıkardı. Yakşı bana. Esensizdi. Oşonda Komurbay aka. Emi, özümdün bar akılım menem talantımdı. Beş kempirge arnayın dep jadam. Yakşı. Hey! Talantındığı bilbeyim. Bırak akıl degen etse, sende kımantayda yok. Bolsa dağı beş kempiraga muhtaç emes. Oşunta koy, aldığına verdi. Şiiften ne oldu? Kart kayıp parası sayımız mı? Salıp vereyim. Yok, maga gereği yok. Andan görmeyin ayağıma, salıp vergin. Ayağlarınızda salıp vereyim. Bir uçurun tağıp gelinizde. Boldu oğlum, tındım kıl. Gün ısıp ketti. Şimdi oldursak bu ili üydü bitemiz mi? Efendi, bil bütmese kendicili bitiyoruz. Men barda sen kamsana baç. Ay, ikincini de kılmayalım.
Salamatçılık. Yemi, horozlar uruşacak. Bedenelerçe? Ağayendar, bugün bizin aramızda Özgün'den gelgen meyman var. Assalamu aleyküm. Aleyküm assalam. Gel. Korozu da balvan, özü de balvan eken. Razlaştasın. Meyman, horozum dayar değil. Men meymandan. Men belgiden. Kana, kağaloçular bolsa çıksın. Emne? Yok bu kağaloçular. Ya. Ben çıkam. Dormatoy, kayısı görse жүресің 3-4 cumadan beri. Kana, basmaçını görsen. Oy, bu horosunu emne kılgansın? Asıkta yüzüp ketmesin dep günün kırkıp koydum. Jojo ağayınlar, bolboy. Men bul boydan uruşturbayım. Eğer uruşturuңuz kelse, horosuңuzdun tonu çesiniz. Kantip, yılan aç mı? Siz emne de atas meyman. Biz jakta horosu yılan açta vuruşturbaydı. Biz jakta da bирок ton da kiygizbeydi. Jojo ağayınlar, bolboy. Tonun çesiniz, bolbosa uruşturbayım. Dormatoy, hakikatı meyman tarafta. Horosunun gemseli çeç. Kızık söyleyesiz yoldaş aka. Tomunun özünün günü. Mına keyişenmeseniz. Ana ben bunu kan sıyırıp taştayım. Beri kara Dormatoy. Biz ököbüyüz 15 yıldan beri horoz uruşturup keletağız. Sen uruşturup, men kalıstık kılıp. Aytçı bir yolu. Begi bir yerde gördün horozga ton giygisi. Yok, mınday tartip bolgan emes. Bolbosa kirgiziş gerek. Kaçan eski erecelerdi koldana veririz. Oylap görüş gerek bu jönünde. Ortaga saluu gerek. Hazır horosuңun tonu çeç. Bolbosa oyun bolbayt.
қатынын көрдің бі? Жоқ. Ушунун ымага жагат, кандай дейсиң? Ой, мына атам көрдүңүзбү? Атаң эмне биякта жүргөн? Ата, сизди базарком чакырып атат. Азыр. Аваз, карачы. Мына булар алтындын буузу менен бууланган. А бул күмүштөн, жезден. Эй, а мына бул шакектин көзү Якут. Ооба. Мына бул дагы. Болуң сен базарком эртерээк келсин деген. Мал базардын жанындагы дүкөндө көзүнө калкар карматылган шакек бар, көрөсүңбү? Базарком айтат базар тарайлык эртерээк чач эмес абалсын деп. Базарком туура айтат, жүр. Саламу алейкум, Туман аба. Алейкум ассалам. Жакшысыңбы? Ага, сен качан үйгө кайтасың? Эмне экен? Апама айтып койчу, мен кичине кечигип барам. Жүрүңүз. Аба, менин катынын көрдүң бе? Жок. Tuman ağa, mına ula yaştın uyuyacak alıptır. Ушул элеби? Dağı var. Hazır bir rayon boyunca yaşıyorsa taragan, kalayık sak bolgula. Yolunlarda tağılgan tapondu yerimekten tövle ötüp жүрgüle oldu. Жүрүңүз, мен ичиңиз. Жүрүңүз кандай? Таргыл, маңдайында көз тумары бар. Калгосуңардын аты? Какпайтын. Қалайық! Өткен жұмада Ақбайтал қалқосынан бір ой жоғалды. Ойдың түсі тарған. Көрген білгендер болса, бізге келіп айтып сүйіншісін алсын. Сүйіншісі 50 сом. Мен анча сүйіншіні бере албайм. Чочубаңыз, уюңуз табылса сүйіншісі 5 сомго түшөт. Сатылбаптыр. Кызматыңызды бүтүргөндөн кийин мага да чай чебек бересиз. Албетте. Чуркабат, Нишан абагай, жарым сааттан кийин сатып алып чайканасын билесиз. Бирге чай ичебиз. Қалайық! Өткен жұмада Ақбайтал қалқосынан бір ой жоғалды. Ойдың түсі тарған. Көрген білгендер болса, бізге келіп айтып, сүйіншісін алсын. Сүйіншісі 50 сом. Tuman aka, sizlar tanıysızsınız. Albatta. Bu mening qo'limdan chiqqan chashmoq da. Demak, siz meni Haftaplı tuman zergerdi, dala unutularak ekensiz da. Unutmaya kalayım. Sizin ayınızdan yerim bilen ajrashıp kete yazamadım mı? Qanday yaş? Kökdövedögü seçkin çekersiniz değil mi? Oşo gelin siz bilengiz. Aa. Oy dağa, oşunday ayal bolupsuz da. Siz de kıyla özgürüpsünüz. Vaqt eti veredi eken. Biz qanday yaşarak yaş, qanday so'zlaylik. Ayrıkça siz. Yok. Siz de gelişken jigit bolupsuzsunuz. Ja, siz abdan sulu gelmeliyiz. Çok. Hadi, ayakkabını atarsın. Oy İza, hayda varma kalem. Sen ömüre, bu şunta marumata gayrı gele teyzin mi? Gelir.
Mallar için gelmesi de buna koraz için gelir. Baldı çavurdum. Adetetsiz topraklanıp atman uçuk etmişsin kış. Sallayım ben bir bulunca. Seyit! Kış satamanarsın mı? Yürü oğlum, hazır kardır tamamız. Ata, seninle cindilen o da. Bir yıl var bir buluydu bitir almak emez biz. Ağıştı kaçırdı kızlar. Kan tanıma kalacak. Tarada kalmayız. Kedi kumursa nezdin tırçını alıvereceğiz. Kara, git. İyi. Vay. Şükür. Selamun aleyküm. Ve aleykümselam. Duman aka, kışınızı giyip bittiniz mi? Cihil be yarasın başal kış. Ya da kuşum. Satan beni alardı. Aranlarda al, şunlar var bu. Ormatay, sana kış gerek emez mi? Hem için, zinatlı iyi bütkörümenen, seyircin yani bitelek. Ha sen seyirge ses kayıp parasın. Al seni bu boydan koy boy. Hey, al senin basmasını da hazırla alıp gitti. Hay! O kız kaçtaştı! Hay! Berat emmi, sağ ne oldu? Kış demli için satasın. Ben yüzemdik cılı salayın da çeştim. Abi il satamın. Akça gerek var ucada. Katını alayın da vatam. Oğlumda kız söylentem. Bunun bardığına bul gerek. Dur aytan. İki toy qoğun oyqalın ketevi. Emese mınday qılaq manava. Kışınızdaдағы kuruluş karajatınızdağı men alayın. Atağaların nemne gereki var? Sen bir uydu bitirdin o deyim. Бұл үйді мен кемпір çalға салдым. Hem özüm için salam. Men emne bala ökemmin ata-ene менен birge turguday жетишет. Bir uy salıp, eger birөө жарым kızım berse üydönüp, özümçe tiricilik kılam. O zaman Maysa'dan olayın. Hatta kanat, ninsen kana. Alışka öközün başımızga gün ayağımız kaytuğup kalmayı. Albatta. Ne ettin jakşeken oğlum. Birov uydenip alıp, biz menen tırsan bile bolat. Bay çököz kayra kuvanıp kalmayız. Jo, men özüme başkaça uy salam. 2 qavatlı. 2 qavatlı? Ova, aslı aşkana kampa. Üstüme hemen kana olur. Tamagaş gaz kavuşat, kışında üyü buğğa жылайт. Ne mundaylardan görün görüp gel. Salış itten oğa eken. Şunday tıman ava. Kışınızda kuruluş karajatınızды sanap alamın. Biroq aytып koyayın. Hazır akçаңыздың tek, kalganın keyin күзүндө карточка касканды аласыз. Agar teşkönge gana, kaydı karteşkön kasasın. Meniki emes. 5 kempirlikler kaçışat. Oğuzunda altın çişi var, 5 kempirliklerin bağırma akça karşı.
Assalamualaikum, Abbas. Waalaikumsalam. Abbas, men senden bir kengeş surayın dedim ele. Sen Malike menen birge okup jiresin ga, ya? Degi oşol kanday kız? Akıl esi, жүрүш турuşu. Жақсы. Эмне менде сурайсыз? Токтой тур. Түшүнбөйсүң да. Билесиң Абас, мындай бир иш болуп калды. Мен кемпир чалга эми өзүңөр келиң араштыргыла десем, бүгүн барып Маликеге сырга салып келишиптир. Кантип? Эмнен сиз Малике үйлөнгөн атасыз? Мен алсам да, билбей турам. Деги ошол кызга үйлөнсө болобу? Абас! Абас! Жиынды го. Эмне карап турасың? Иштебейсиңерби? Emine oturasın. Uy izlep жүрөм. Көргөн жоксуңбу? Bayrakta Malikelerden bağı tarafı ötüp baratkan. Aytmakçı, Malike bizdin жаңы açılgan dükөнгө dükönçü bolgan turbayabı. Bir жумачы болуп калды. Жақсы болuptur. Ança-munça garızga sigaret alıp çekip durabız. Jale ekönün toyu kaçan bolat eken, bilbedin mi? 7-ci noyabrга karata bolot deyt. Koy emese, жарык туюмду таап алайын. Var emes. Мен диш көрүнөшүп атам. Кайда? Жана бизге электр зымын тартып келаткандарга жардамчы керек экен. Абдан жакшы болуптур. Кой энди мен барайын. Bizim uydu gördün mü? Cindi. Cindi. Ay. Sizin de kılema borun saçı dikken de. Kanday bor kerlik. Men жүрөгүм елжіреп кетти. Крысая, подбрось, пожалуйста! Мальчик, помоги! Что? Усади жену!
Hala turç. Şişes. Трогай! Alış emespi? Yok. Kuşu derliksin mi? Ova. Boroşuttu bilesin mi? Bilem. Kuşu derde mi? Ova. Keldi öyle. Gelgen. Kelgen eken da. Hayvan. Sizimle Jaleka'ya geldiniz ki. Oşoğa da. Bizden nübülesiniz men ayarımın buluğulu. Ata var. Aman! Ova. Ata söre öşentip koygun. Bizin aylığımızda bir avaz attı, jakşı bala var dep. Oşondoyuңар barбы? Наңыз? Саламатсызбы? Саламатчылык. Рахмат, Малике. Ештік емес. Сигарет. Suratda jan kirip ketkensiz. Kulak sırgalarınız çıraylı eкен. Jaleka takkan sırgalar mı? Yaşanday bilseniz. Daha qanda nesiler biliniz keledi, taqsir. Aytmakçı, Jalekaga şahardan bir balalı ayal keltirdi desedi. Balalı ayal? Al endi ol gana eken? Bardyk oşonu bilgeni boroş ağalardıkyn aytıp barasat. Men de oşol jakka baratam. Siz barbaysızbı? Kayra izletsin. Jan kirip ketkenlen oğa. Botka, toktop turçu. Yürü, men uşunda ele turup turayınçı. Özüңüz akıllı cansız Boroş aba. Uzak yol basıp kelgen kişiге mınдай mamile kılganыңız jakşı emes. Jaş balası menen eken dağı. Tuman akem tuğra aytat. Eğimli bolsa dağı gelininiz. Nebereniz eken. Kaydağı bir şahardan gelgen katın bolsa le, men kelinimde üyüme girgize vermeyim. Oğuzunuzga qarap söylöңүз. Men көргөн ayal emesmin. Eger bilginiz kelse men sizin sesiyağızga jolukkanга чейин жакшынакай күйөөм бар болчу. Расал бираз ишчү. Бирок кемчиликимде гана болбойт. Мен ana ошол гана айып үчүн үйдөн кубалап жиберип, бул абилсиз үйгө кийирип алгам. Мен муну кийиндирдим, ичиндирдим. Буга эне десе эне, аял десе аял болдум. Кабылмагайым не кылды? Жаш бала мени алдап таштап качып кетти. Дагы бул жакка келип жагын коркту, тандагын күлгүлүптүр. Малике, токтой тур. Малике! Ey, sok soyup oturup atay mınday gelip bir deme demeysin be. Ata! Yağınızı bak! Gittin kana balası. Buna vergen kadınınız. Ana vergen giyin geçem alınız. Ager dağı bir nerselerdi unut kaldırsak, ay tağırsı saksakal. Alıp gelip vereviz. Koңurbay,
Zura. Kişilik otar buraylayınlar. Mınçalık ses kanal olmaysa, hey! Kongur Bey! Oy Zura! Abat aylayın. Beni ilgi şermende kıla görbe. Buna mı teksini beni yönet aylayın. Yönet ne? Men qancha yönetim? Oşent aylanayın, oşent tögül. Ne? Ben buna ulu akşan algındağı gelgen жаңа gayra var o katındı kıl. Özün görüp bilip durasın. Jali emselmenen yaşamaydı. Hali yüzengene yeter. Buna ulu akşan alıp sen de turmuşundu kayra başından başla. Yönet. Yönet. Bara koy aylanayın, bara koy. Koş bol oğlum. Ölbesek daha görüşürüz. Koş. Roza! Hey, Roza! Bu yavuşka, balası taştap ketip atpaydı. Turup alasın mı kıymıldasın bula? Havas! Duman. Tüyler. Yemeğe sağlık şöyle ola. Balası benim getiriyor öyle. Kettik. Ay, çatırçı. Tura versin, giyin alabız. Ay, kapkandı aldın mı? Ağaç aşanı. Oy sen kara yerge gir. Avaz. Ben hazır.
Toktot! Силер кайда жөнөп калдыңар? Учкашып тиркешип? Какыр сайга. А мен болсо силерге баратпадым эле. Апа, Туманова, баягы акчаны кайтарып бериңизчи. Чоң атам ачууланып жатат. Ал акчаны мен Розага өткөрүп бергем. Розадан сурай бер. Роза ошондойбу? ооба, эмне экен? Кандай болсо рас болбодубу? Баланы алгындагы мени менен жүргүн. Мен силерге бараткам. Кайда? Шаарга Роза. Шаарга да. Бул кыштагы экөөбүзгө жарашпайт экен. Айрыкча сага. Такыр уятың жок экен жали. Мен бул жерде калам. А сен бул жерде калып эмне кыласың? Иштеймин. Туман аба башкарам менен сүйлөшүп, мен үчүн бул жерге чаштар ачкан аштырып берет. Анан мен бул кишиге турмушка чыгамын. Эмне? Ушу кишиге турмушка чыгасың? Ооба. Туманова, бул эмне деп жөөлүп жатат? Кааласаң дегем. Ой, бул адам сенин атаң менен тең го? Ого бетер жакшы. Менин атам жок эмес, баталы да болуп калам. Ой, кара чоозунда бир да тиши жок. Үстүнкеги тишин сөөктөн өзүм салып бергем. Анын акчасын да төлөйлек. Хап сенин ишиң эмес. Болуптур. Берчи акчамды, өзүм кетем. Бая эле ушунтпейсиңби? Угуп ал, экинчи бул акчанын жүзүн көрбөйсүң. Сен мага 18 жыл үчүн алимент төлөдүң деп эсептей бер. Уялбайсың, Роза. Бул менин акчам да. Бала да сеники, кааласаң экөөнү тең кошуп ал. Мен билем сен буга көнбөйсүң. Кеттик, абас. Чу, no! Токтогула, эй! Эй, токтогула дейм. Токтот абас. Эй, силер какыр сайга баратасыңар. Ал жерге барганда жашай турган үйүңөр жок. Сенин болочок күйөөң. Сен жөнүндө кам көргөн эмес. Кыскартып сүйлө. Какыр сайда менин 2 кабат үйүм бар. Кааласаңар менин акчама сатып алгылачы. Туман аке менен сүйлөш. Ай, түшүнсөң болот. Тумандын чөнтөгүндө бир да тыйын акча болбойт. Кааласа сенин үйүң сатып алат. Менин акчам мунун акчасы. Эмне? Демек, менин акчам мунун акчасы экен да. Бизди көп кармаба. Болду. Туманова, менин үйүм сатып аласызбы? Канчага бересиң? 8000. Туман аке жакшылап соодалашыңыз. Ой, сен оозуңду жаап жөн турчу. 800. Ойлонуп сүйлөңүз, Туманова. Мындай үйлөр шаарда канча турарын билесизби? 10.000. Анда шаарга алып барып сат үйүңдү. Абас, хайда. Токточай. Кудайды карасаң болот, Туманова. 2002 тиын да ашык эмес. 3000 бериңиз, 3000 эле.
Ошондо дагы байкуш үйүм сизге ыйлап кана кетет. İyilep kana ketmesi tura versin ordun düğün. Oşonda iyilağının görü var düğündün. Baldır. Gel apa, akçanı ver ki. Mına bu malikenin kalını. Amını bolsa sen maga kış, kuruluş materyallarım için bergensin. Bir tiyin gemiyelek. 1,5 beriңizçi. 5 сом üstüne koş berбейсиз mi? 5 сом өсімде кейін картошка пішқанда берем дегенсің. Мынам картошка пішіп қазанда қайнап жатады. Ай, күйдім да, күйдім. Gel akçanı veriңiz. Жоқ, сен атегенде ашық ішті бергін. Кече ішіңде чоң қарағыл пилдің тұрған. Кел. Mə. Mına iş başka. Ama aydağın. Alalay, taydarararan, taydaritararan. Lalalalay, tiriritirin, tararataray. Erteң menenki gimnastika sabagын başlayбыз. Daýarlanыңыздар. Daýarsыздарбы? Түз туруp кенен дем алыңыздар. Gimnastika başloodan başlalar. Muzika menen birlikte basыңыздар. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tizeni jogary götürüңüzдар. Koldu gelişirse basыңыздар. Murun menen dem alыңızдар. Muzika menen birlikte basыңızдар. Assalamu aleyküm aksakal. Aleyküm selam. Albay. Bu canı bu kan kanday. Aksakal, canı bu kan tabında. Tabında aksakal. Aleyküm. Aleyküm selam. Yol bolsun efendim. Anday bolsun. Ben ne oldu biliyorsun tağı sağdan. Nomur kakıp jürem. Nasıl var bu? Mınavlı sen baratkan göçedagi mınavlı üylerden bari toğuldun atında olat. Sen bir yaktan katalıp kalsan, Kırsaydagi toğul göçesinde turuşun nişan kariyat için degen yazısı olat. Düşündün mü? Düşündüm. Rahmet. Koldu jogary götürgende bustun başyn menen turup dem alıp, emin soluzlarda arkaga biraz çalkalamızlar. Koldu sönen sürgünde dem çıkarıp, samanыңыздарга толук. Hey! Hey! Boroşava, Musurman. Bu men uyumda mine buzub jatat. Men sizin oğlunuzdan bekar algan emesmiyim. Kork boğatıman. Üyüngüz ömür alayın. Men kebir bireylerden katının tartıp alıp yürgen, bireylerden dayarını satıp alıp yürgen buzuklardan emesmin de. Abayla söyleğiniz Boroşava. Alganım yok, yöneli vaktinde tura tursun dedim. Aviydi bolsa maga bireyler öz tapsın. Gittin balasın kara. Zangıragan ege öz tura vermeyt dağı. Hoş etse de açtınız ki Boroşava. Dediğimle alıp jatarsın. Nomur kadar. Nomur bu. Anam kança nomur kaktınız? Kançanı olmalı. Birdi. Amen çek nomur gerek. Karabayt bir iki kavat emez mi? Hani ben bilmeyin. Başkarma birdi kaktı. Boroşava, eğer bir yarım aşıp kalsa verersiz. Havas. Hayır Havas.
Karaç, Kaçsanızlar. tetigi basmaç emes mi? Muzika menen bir Aşağı. yapsanızlar. Kaydan gelip kaldı bu yerge. Kapır seyilde uğurdap kelgen eken de. Kılıcı! Bir, Kılıcı! iki, üç, Apam men çarçımda koydum değil. Бүгін демалыс емес, расписаниені қарабайсың ба? Аваш, расписанияң ілініп тұрау. İlinip turat. Емне қылсам болады сілерді. Тақыр тәртіпке көндіре албас болдым. Болып тұр, кішіне отырасың. Ой, менің алтыным, менің гүлім. Ayva oğlum, hayvanım kaldın mı? Vay 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 vay. Yatkan yerin canını attı olgur. Tünde çoğun atam kişime bir attıra yavaş. Yavaş. Pila var. Sigaret. Aba. Bizim rayonun burburuna Taşkent'ten dersler geltirişet ko. Sen barasın mı? Baram. Beni kuşak alasın mı? Canımda basıp canaşa, cadırab gülü karasan. Yıldızlar gökten soğuktandı, camalın senden talaşa. Ey appağım, bölüngen elek taڭata. Yoluğar жерден baqtағы, ayrılıp beni tapmadım. Gülüp yattı şamalға, örüktün gülü şaqtағы. Ey appağım, sen menen ketti yaş yağım. Sen menen ketti yaş yağım.